umupanga wo kwa Goliyati watowe Dawudi yamaze kumuca igihanga inkota icumu ryo kwa Goliyati nuvuga wawe ikizokwica gikomotse muki kutamenya ari ubudanga bwawe kandi kubera uburinzi bw'Imana uyu mwanya bayikwicecekeye ibayigufukafutse amako ari kugutema ni yagutema mugabo ni wisubire ko nibwo utakasha ari akandi kantu ko ndoto yawe ninde sinogirwa ko nabyo nova mu ngano irotonga amasatandatu aha ururugi rurerure rurenga baje gushirako Bibiliya iravuga ngo umuntu yirangagije gutanga kimwe muri cyo abeneravi bari bafise uburenganzira bwo kugenda bagaca bicara mu butaka bwe umva kimwe muri 10 wari kuri mu butaka bwawe ugasarura nimba wimbuye mu bigori 100 ukaba ibigori 10 nimba wimbuye mu bigori 10 ukaba ikigori kimwe mugaba kubera wabibimye ngo bace bafata nk'ubabye nk'abahungu bavuga ati wegenda muri getongo giwe wicara ngo bakimuri byabo bakaza bakanata bakimuri hema ryabo bakaza bakanata bakimuri hema ryabo bakaza bakanata iwawe bundi wavogerewe Imana yari yabaye ku burenganzira kandi ugiye kubaregirariza wacutangana najya amanda avugwa muri Bibiliya rega icacumi kiratangisha amanda bundi onatahuye ndiko saba ikigongo Imana yo natahuye amashira hamwe bijye mu bwango ntizaga mara ko ndwiziga senge porsigente yani kintu cyo muri Bibiliya haje wamaze kuja mu bihano uko ni gihano kuba baje rero ukabona mugabo bazanye umuryango urenga bakimvara gukata bagakata nabo nyene urutoki utabyirengagizako Imana kubera cyaca Dawudi yarakubise umunyeshaye utabyirengagizako Petero kubera Yesu Kristo yarakemere kusarakatugura Kristo munyuma aragusubizako bisigurikira ari ndoto yawe irasigura ngo mu byurimwe byose genda nko Imana ishaka kandi uyitungane ni ubutunzi bwawe uzokugeza ko Imana yagusezeraniye kugera ko kuri iyi kivye Imana itadusezeraniye burya biratugora kubamwe mugabo tuza tubiba benaya none siko byagenze nuko rero Imana igumugishe genda wige kubaho mu byuri uragirane mu byuri kurakora bibira mu bwami bw'Imana niko na Yesu Kristo yavuze mu byo warose usubirize mu nkoka Imana kugira ngo ugire umugwiza gutyo Imana igukore kwa kavuyo n'agacinyitso Nimuzavuga ngo miriwe madamu ndabona ni murasoma ariko mwibuke ko nabasabye umwanya w'ikiyago kuri umwandisha gusumbya jewe usabye umwanya w'ikiyago umuntu sindamuzi nimaze uswanyandike kuko nkari message zikaze transfer jewe usabye umwanya w'ikiyago kuje mwiranda mwakira wabimbwiye kare mugabo ko nk'ubu nwoza gasanga ndi mwizamu shaka ndi mwizamu ry'amasaha 2 wakwiranduka genda tarayo bimbwiye ngo ndabikwemerere ni wakwiyadukiza nguze ngurambona aya kwana izamu rikogwa nirindi bisigaye ku telefone apere nangene sindayemera cyane apere ya WhatsApp kubera bari connection ngayi kandi umuntu muri kuma kuri apere ya WhatsApp ishobora no kumara umwanya munini basanga muvuganye bike biba mugabo audio message okay Undi mugisavuga ngo amahoro neza mama Anita mwaraye neza mukamana gukomeze mu byiza yatanguje muri wowe yongera guhe umugisha amen mundotorere hari mu masaha 9:45 zubuca niho narota ngira dot yabereye ahantu kumuha bandeze nizemba umuryango wanje bari bajeho mu nyuma urubanza ruheze
nje ndababwira ko ngira ngende ntarara kugira mu gitondo nzosubire ku kazi, ni gukorera umuntu biragoye. Turasezerana, ngiye ndashikayo nsanga amategeko yose bayahindaguye bongeyemo n'ayandi, kandi byose ari yaducinyitse. Gusa nsanga abo dukorana bicaye bumiwe. Ndababwira ni jewe ndatashe, niyumvire neza numva ingingo nofata. Nashe niho aho naca nasanze uruzi rwasheshe, nje ndahabona umudamu twahora dukorana, ariko we ubu yaragahevye ari kumwe n'umwana. Nje ndabaramutsa, nje ndabandanya.